Om Swastiastu. Kelompok mana? Gaya miringnya dong. Menjadi. Om Swastiastu. Kembali sareng sami sanewangian tiang. Rahina ring acara power kembali Rahina mangkin urus pati 13 Agustus. Doang kali nomor Rahina puniki redaksi tiang pacang aturang pawar teu pinih anyar indek musibah lino utawi gempa bumi sani wawu kebaosang muncanga wewenengan balik puniki. Nggih, semeton manut saking data Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika utawi BMKG, dina puniki kawentenan anu kedalaman 5,2 skala Richter ring Galawengi. Pancerling dina puniki kagenang ring 12 km barat daya Karangasem anu kedalaman 10 km. Nggih, sane mangkin iraga mangkaikatan ring wartawan parinikan kawat puniki anu galah kadua. Sinarang sami. Inggih, ante galah mangkin di tiang wenten ring genah linuh. Parikrama Desa Muncat Panektor sampun ngerarah genah sane aman. Inggih, di tiang mangkin pacang metaken ring salah satu simbol korban linuh. Inggih, Bapak sampun nabi niki kementenan wak di kalau linuh puniki. Nabi saya kayak nambah kabar tamu di kalau linuh puniki. Aduh. Sana keselamat tangan dan penjeragane cek HP-ne selamat tangan. Ada dong keluarga. HP masih keluarga omong. Sana mangkin nyiren mentaken ring warga tiosan. Puniki kawentenan miriki Mak. Dunia jangan melayan barang-barangnya ulung diraga bareng melayan. Yang masih kagetan kok dia langsung mulai nonton di tiang. Kuetan barang tadi pecah nih Pak. Aduh, moncatnya pecah. Gimana? Yuk Pak deh. Rares, nya nih Mak. Yang beli pecah nih Mak. Ya lebih pentingan sandal ketimbang rumah nih. Ya masa tiang deh, kan mulai tidak cepat tiang. Oke, sari utama sampuna mewali ke genah wangunan sari ampun huwung ke Mak. Sandal kali dados kebeli, emang ragu dari maksud kebeli? Sih, tapi kan soal yang lebih jadi nggih, makin sampun wenten petugas ring lokasi puniki. Nggih, Mak. Nabi sani harus pelaksana yang perwajar ring puniki. Rintiang tetap jaga keamanan, tenang, dan ngerarah genah sane becek. Dikala yang sampun di tengah ruangan, lindungi kepala dan ngerarah genah sane meriah. Sing sampun usan minum, melang menjalankan. Nggih, yen ning mental 5 susulan nek kenah deh, Mbak. Oh iya, dikala kantor ring tengah ruangan, jaga dulu lan ngerarah genah sane melah. Ini sampun usan minum, melang menjalankan. Darurat pokoknya yang darurat iki. Nggih, semeton sareng sami linuh rauh manten jeung mandang dalang nggih. Daang sabda sandal nggih. Ih, sandal nggih kemana? HP mandu kok. Ih, sorenan sandal. Nggih, di kemanten saking genah linuh yang puniki matur semua. Kala tiang bagian ke presenter. Nggih, semua semeton nggih. Nggih, siswa reporter sareng semeton sami. Pada kapan mangkin BMKG mau sang linuh puniki tenuwaste linuh susulan. Nanging mangga sate eling karo waspada anteng wewentenan linuh susulan sane prasaja memancing. Tapi sane wenten ring wewenang pasir utawi bangunan tingkat kadulusang mangdeng lestarian raga lan milih genah sane becik.
saha jenengan